gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya coronavirusi, u Rwanda rukomeje gukaza ingamba zo gukumira icyo cyorezo, ari nako rukangurira abikorera nabo kugaragaza uruhare rwabo mu guhangana n'icyo cyorezo. Twashatse kumenya uruhare rw'inganda ndetse n'umusanzu wazo mu guhangana n'icyorezo coronavirusi, maze bitunguranye dusura zimwe mu nganda zikorera mu karere ka Gasabo. Nk'uko babyivugira, ingamba zashyizweho n'inzego zibishinzwe mu kurwanya COVID-19 barazizi, ndetse banagerageza kuzubahiriza nubwo hataburamo akantu ko kudohoka nk'uko bigaragara. Kagame Janvier Accountant. Murakoze, duhereye kuri iki cya COVID, ingamba ukuntu zimeze, tugendera ku murongo, dukorana n'umurenge, tugendera ku murongo wa leta nk'abandi banyarwanda. Icyambere cyo nuko umukozi hano wese first of all aba yikingije nkuko n'abandi banyarwanda bose bikingiza. Icya kabiri, hari ukuntu tugenda tubapimisha buri kwezi, bo baripimisha, ni itegeko, niko bimeze. Ndumva ibindi byose nyine bijyanye na COVID byubahirizwa nk'uko n'abandi banyarwanda bose babyubahiriza muri rusange. Navuga ko turi mu nganda ebyiri dukorera hamwe, ariko dufite amazina atandukanye. Bright Maize na Eliot. Amazina ni Emmanuel Wimana. Production manager. Ukinjira hano cyangwa uvuye hanze araza akabanza agakaraba. Yamaze gukaraba arinjira nyine akaza mu kazi bisanzwe. Ikindi kintu none tugenderaho twubahiriza ingamba za COVID, ahantu twagiye tumanika amatangazo atandukanye ashishikariza abakozi bacu kwirinda corona n'uko bagenda bayirinda. Ikindi ni ukubabwira kwambara agapfukamunwa. Nk'uko mubibona, hari igihe abandi bava bakadohoka, namwe murabizi ubuzima bw'abakarani buwasaba kubahoza uri kumwe nabo, ariko iyo uturimutse gatoya hari usanga bakamanuye. Nitwa Rutera Clement, umuyobozi w'uruganda rwa Salama Machine. Ku bigendanye n'ubwirinzi icyorezo cya COVID, ni ukubaha ingamba ziriho zashyizweho na leta muri rusange. Nta kinyuranyo tugomba kubyubaha mu rwego rw'ubwirinzi no kurinda abanyarwanda muri rusange. Uyu ni Charles Rutabayira uyobora uruganda rwa Prowota, ugira inama bagenzi be. Murakoze, amazina yanjye nitwa Rutabayira Charles, nigiye umuyobozi w'uruganda rwa Prowota Rwanda. Gufatanya na leta no kugerageza gukumira iki cyago hubahirizwa amabwiriza kandi abutangwa buri munsi. Harimo agapfukamunwa, hari intera, hari gukaraba buri kanya, ndetse n'ibirenze kuri ibyo ngibyo cyane by'ibanze nuko abantu bagomba gufata ingingo zose ziteganyijwe. Niyo nama nagira abantu, inkingo ntacyo zitwaye, nta muntu zagiraho ingaruka. Ibyo abantu bishyiramo ntabwo ariko bimeze. Inkingo ni uburyo bwo gukingira ubuzima bwawe no gukingira ubw'abandi. Mu by'ukuri zarasuzwe mu laboratoire, abantu ntibaze kwihuza n'ibindi ngingo ni ngombwa. Twebwe twamaze kubyubahiriza, n'abandi bose ndabibashishikariza. Twashatse kumenya niba ubukangurambaga bujya bubageraho, maze ku murongo wa telefone Rwamucyo Gonzaga uyobora umurenge wa Jabana adusobanurira ko bajya baganira nabo ndetse babakurikirana, ariko niba hari ikibazo cyo kudohoka bagiye kubikurikirana. Byaho maheruka byari bihari, ubwo wasanga bari biraye. Birasaba ngo dukomeze dukurikirane kuko ni uguhozaho, ni uguhora twibukiranye. Ubwo ahubwo iyo muduhaye natwe amakuru biradufasha, tukongera tukajyaho tukareba, turakomeza tubikurikirana. Icyo ni ibisaba guhora abantu bakurikirana. Kugeza ubu abaturarwanda bamaze gukingirwa byuzuye coronavirus basaga 6,000,000, mu gihe iki cyorezo kimaze guhitana abasaga 400,000. Jean Damascene Nsengiyumva, Prime TV, i Kigali.